Chief Minister Puzoram Thangan Citizenship Amendment Bill chu zirlai pol ko shan NGO le party te rot na anga Mizoram huam lowa putlu ani ta ka wangin vote pui turin an MP an shil ti a choi chu dot ani ti Congress party le MPC party ten an choi Aizol Municipal Corporation sumlak lo chu be seilok aina punga budget estimate aya cheng by bill che som chuanga tam revised budget phar ani Delhi Silampur Huna Citizenship Amendment Act dodal tu tele police in kara buaina na sa takachwaka police station le lir thechen khat halani Sibai ule tuna chanchin kim changzokin Chief Minister Puzoram Thangan Citizenship Amendment Bill chu zirlai pol ko shan NGO le party te rot na anga Mizoram huam lowa putlu ani ta ka wangin vote pui turin an MP an shil ti asoi chu dot ani ti Congress party le MPC party ten an soi Congress party chuan Puzoram Thanga chu mipui ma adot chiang tak soya puin mipui za lo na diktaka an ngai ti an soya CAB chu India rama sa kho zale na le sa kho intlukla na dan palzut na ani awangin Congress party chuan atira changin alodo dal to China CAB hikal tlang pui ni su se ti chu an aw hla ani renga Mizoram chau huam lo turin thu an la nei ngai lo ti an soi Presbyterian ko shan po in India rama CAB man ani lo nan sinod ro relin khoma malak ni se anti a ko shan tina chongchai rwal na an nei ba ka Prime Minister le state changchang governor te hna le kha pek ni se ti an rel bok ti Congress party hian an soya Mizoram huam tel lo tur hian ko shanin ngai dana la siam lo bokani anti a Puzoram Thanga thu soi chu an thil ti swal thup moi tum na do chiang takani anti MNF party thu anga CAB thop zonga Lok Sabha MP Pusila ro sangan vote thak thu Puzoram Thangan apuang ta chu lom omanti thu po Congress party hian an soya CAB thop zonga MP in vote thak chan achiang ta a ma CAB an pass dui ani chuan NDA achangin kan chhuang kang tia an lo soi to laya CAB an thop le si chuan MNF party rin tlak lo zia le mipui bum tu an ni dan ati chiang ani anti Congress party chuan CAB chungchang an thutlung na diklo Asia a Mizo mi puima angai dam dil nge tura MNF party chu anlo be sei thu an soya heti laya CAB do dal tu piang MNF do zonga che anga an ngai jok ta thlat le mi pui le ko shan mi teril ru tina zonga an chelui zel chu sha thiam har an ti an soibok Chief Minister Puzoram Thanga, MNF President Chuan Nimin Khan and Party Office Karna in Koma, Citizenship Amendment Bill, Mizoram Huam Tiulo to Political Party Zongzong, NGO, Zirlai Pol Teleko Shante Rotna Ani, Atia, Mani Rotna, Dozong a vote peg to Apuitlin Taklo, Anti Avangim, at Hope Zong a vote to Rin MNF MP Pusil Rosang at Su Party in a Shilti Asoyani. MPC Party pu in Puzoram Thangan Political Party, NGO, Zirlai Pol Leko Shante Rotna Le Du Dan Anga, Citizenship Amendment Bill pass ani ti asoi chu Mizo mi pui de zalo na le thamlo na lian taka an ngai ti an soya MPC party chuan CAB hi Mizoram tan mai ni lo India rampum tan po ahim lova India dan pui kal sa kho in the na keng tel ani awangin atira changin centrala memorandum te thelu tin an du lo na le do dal na satakin an lan tir ti an soya Prism Party nen po memorandum in Jom Siamin Centrala an the lut boka Home Minister Amit Shah in Mizoram aron to a pondum sinalo mwa chul ani chumpo khan CAB an du lo ti thuzia kengin an lo lan tir bok ti an soi CAB in Mizoram a huam del velo ti wanga MNF Party in Pusila Rosanga manga CAB thop zong a vote an pe chu political party NGO Zirlai Pole ko shante rot na le du na ani velo ti MPC hian an soya Political Party, NGO, Zirlai Pole ko shante thudik lowa apu awanga thupha choi turin Puzoram Thanga chu an phuti an soi Champai Chalai te Citizenship Amendment Act dolo na landirin voin khan an pungkhom Chalai pungkhom te hian punkhom an hwai hotna a party emo pol emo enroll an omlo ti an soya CAA chu tu na Mizoram in chiat puilo ma se an tu le follow la omzel turten an chiat puilo na tura malak chulan ti wanga pen chwang kan ni thu an soi Chalai te hian CAA dolo na thuziak chanem takan kenga pondum nen dan thar an dolo na an landirani
Aizol Municipal Corporation sumlang lu chu be seilok ai na punga budget estimate ai cheng vai bel che som chuanga tam revised budget pharani Board of Councillors chukhom in sarkar kumkal mek sang ni som pakwa som ni chunga AMC budget revised estimate cheng vai bel che som kwa noi som ni pakwa sang kwa le zakwa som nga pakhat chu voin khana poma he hi dun thani som pathum khan deputy mayor pupi silal ring lianan Board of Councillors meeting a alo phar to a deputy mayor chuan sarkar kumkal mek a AMC revised budget phar khi annual budget in cheng vai bel che som noi som li panga sing ni zaruk le somnga pakhatin apung ti asoi Kongshang shanga AMC sumlak lu apun ve zela wangin executive councillors THAR tur te mamo tur po revised estimate a hian da telani thu pupi silaring lian hian soya revised estimate a hian solar street light sang ruk da na tur sum da ani thu le councillor ward fund da cheng noi sari cheu da bel ani thu asoi bok revised estimate chung changa AMC sum chu be tham deuh ma se adai zai the angber le mi puitana hlok the angber manan du ti asoi Board of Councillors yan budget revised estimate phar ta khi an soi ho nuwa lungrol takin an pomani AMC Board of Councillors meeting hian AMC in post chen khat asiam Mizoram sarkarin asiam mila an post ming siam remrot na an poma AMC in burden debt registration aken ko nuwa registration fee mu chu sarkara chunglu to lova AMC in ahman tu rada rot na pom ani bok Christmas le kum tharwak ve chungin zu le rui hlo dang na sa zo ka khwa khir ani don ti excise minister Dr. Kebe Chuan Zonet Ashil Dr. Kebe Chuan excise force chu anin dai lo hle ti asoya heti rwal hian Christian te hun pui Christmas le kum thar mi pui ten hlim taka an man theina nan theina zongin zu le rui hlo dang do na an thok ti asoya Tunai khan rang vamo lama po be puyan thak ti soyin zule ri hlo wanga man te chu Prohibition Act mangin shem zelan ni don ti asoya in ngai dam na emo in sha thiam na emo a don lo ni in asoi Dr. Kebe Chuan check ge ne sa ba ka khan poimo shang shanga duty anin da ti asoya Zu chau ni lo rui hlo dang ramdanga changa ron lut te man ani theinan puan za rem lo na hmuna te duty anin da ti asoya State Prohibition Council po din ani to ti soyin district level a po din turak malaga ni a relo te a sha ti na ti chwa ani don ti asoi Dr. Kebe Chuan zu le rui hlo dang do chu excise department chawin ati theilo thu asoya ko shan NGO le mi puiten lungrwala ando angai ti asoya HIV AIDS le nat na dang ti pun lun tu zinga mi ani awangin rui hlo do ko nga chan rwala nga yani ati zu khap na dan MLP Act nwaya rules po dwan fel ani to ti Dr. Kebe Chuan hian asoya Christmas ma ati chwa man be se yani ati MLP Act pa sani nuwa thako chung chu rules tel lo wa zu khap na dan hi man alo ni to ani Supply Minister Pukela Lianan tun naya asama CAB do dalwanga buana chuak chu azia to awangin tuial thele erong bona ga sa harsat na athleng chun zom lo ti Zonet Ashil CAB wanghen I state chen kata hin boya hei bu file state bu file mo oil po ni se state danga la lukong harsat na kan to donem ne hei hi khulai asama gohati abik takin Buaina lawam deu akan khriat awangin kan stock din mun kanan ena tin kalkong local tepo enge kan din mun te kanan thira sil sara kan lang na tanga stock kan nei te wiring te tang kan lang na stock kan nei te gas mo oil ma kanan en khan oil hi chi control ten kanan tia hei oil po kanan control dewa maro chu Nimina elo ka zukbia silchar kan license officer te kan zukbia anni chuan hei chuna chuan curfew to lawa zana chawnia jing daru ka tanga zan dar sari inkar chu curfew thla dol ni to supply chu akal to no na turong lo thil phur le passenger jin vei vak tan po har chan nom to love anti wangin lawin chu tula control poi ngai kher to don man le kan tia Nimina thengte nimina waringte gate ron pal tlangte nena katan chut po hian control ngai to lo tura chon kan da dewa chu voin hian an lo in enanga control to lo po hi thamai thei kanan ti dewani kal tlong tura kan ngai
Supply Department hodu de chuan tuyal theile erong bol de gas phur lu konga har satna a to lo ti ansoya station oma CAB do dalwanga hun enge mo chen tuyal thei khwa khirpo tha dul le to ni in petrol pump shanga dan pa nga ya pek chun zom ani to ti ansoya boina le har satna danga thlenga ni lo chuan har satna a to lo tura ngai ani ti ansoi Kogi State Demand Committee Mizoram Chapter Suvoin Khan Aizol Treasury Square Pamra Office honani he malak na hi Manipur changa Kogi State pian theina tura chakzo ka bo zui ani theinan le zofa te chanwal na cha an ne zel theina na malak na tura ni a Kogi State Demand Committee Mizoram Chapter honani nuwa thu thar la khom tu te ankom na a Kogi State Demand Committee General Secretary pu hau pu gang te chuan Manipur changa Kogi State apian theinan hian kumsang ka zakwa somruk achanga malak chan aloni to thua soya hei hi athei ang bo zui ni in sarkar lai puya po until phuthi chumsom pakhat thlen ani to a until phut lan tir nan hian Manipur ba ga Delhi khopuya po lung oilo na chum enge mozat lan tir ani to ti soyin hemia ta na an malak na a hian Manipur zo fa omte malak na ringot chu atong zo lo wangin Mizoram cheng zo fa ten thei to pan chwa pui chuan chakzo ka ma an son thei an be se ti asoi Kogi State Demand Committee in State Thar siam an be se hian Chandel District Churachandpur District, Ukhrul District, Tamenglong District le Sadar Hill te ahwama hei hi square meter sing khat sang ni zakwa sumnga parya ta zaw ni in kumsang ni som pakhat siar puya khan an demand area hwam chunga hian mishing noi ruk chuangan ti asoi zona changin pu hau pu gang te chuan Kogi State Demand Committee in State Thar an deal huam chunga zona thak nam peng shang te chu State Thar nei tur chungchanga hian ani lungrual ni in asoya until phuthi a hloting ani chuan Manipur ra omzo fa te tan mason na ra bithar ani dona wangin an hlotin ngei theinan Mizoram mi pui te chu an malak na joy om cheu turin asomani Zoro President Puar Sangko ya po in Kogi hian kumsang ka zakwa somruk achang khan station ne hi an lo phut to thuwa soya kumsang ka zakwa somruk paruka Mizoram in zalen na aswal khan tho puya soman ni angin state an dil na chu sanin Mizoram in zalen na aswal chu an thopa hun enge mo chen Mizoram abwai nuwa state puiting a hlan kaya ni ta a Mizoram aya be masatu Kogi State hipek ani tak lo wangin state an ne nge theina na thop chu Mizoram mi pui te ti mak mo ani ati Puar Sangko ya chuan khovel mun shanga cheng zo fa te chu state pasaria chenan ni a chung state shang te ro rel na pakhat nuaya anom chu zoro mathlir le du thusam berani ati Mizoram Legislative Assembly Nwaya Subject Committee 1 Member 10 PMGSY Nwaya Mamidle Phaizau in Karkong kilometers so mathui sial na tho mek anto Subject Committee 1 hi an chairman pu H Lezilia na Mamid Bial to MLA in a hoba member dang thok chwak te hi pu wanal hlana pulom omato chong puvel zai thanza male pusila soivunga te anni chengnoi sang khat somthum pathum senga sial mek mamit phaizau kong hi PMGSY phase 9 noya kumsang ni som pasari October tha achang khan tho chan ani a nakum April tha azo fel man tura duan ani Phaizau khotlang mi puite chuan an khokong sial na chu chakzo ka tho andu thu le azo hun tura bituka zo man nge tura tho andu thu MLA rual te ne na hian an lo thenani Subject Committee 1 te hi Mamit Bor Sab Dr. Rosa Male PWD ho tu ten an joy o mani Aizol is to Bial2 Sports Minister Puroba Romoe Roite in Minister Nia Pisa Alwa Achanga Kumkhat Nuwa Assembly in Thandona campaign Aula Ahman Aizol is to ti masona turkong shang asoiza somriat panga vel chu Pathian Chief Minister le Deputy Chief Minister Tezara ti hlotlinin a omto ni inasoi Aizol is to block MNF shwai tu ten kum khatsung an malak na voina an clear ho na a he thu hi asoya puroba romoi roite chuan a department en gol shanga masona thar mu tur omte chu lom omati thu soyim bial mi puiten chataka an thlop na wangin lom thu asoya ti tur ma chopla omte po asoi angya mi puidu dana ti hlotlin zela tum ti asoi Lo hal le ram hala wanga boruak chia in siam bel zel tinep tur le ram ngo chereu zel tur vena konga khovel hwa papalak na kallai Red Plus ti avwa Mizoram kalpui dan tur voin khan aizola soi howani
Forest Research Center for Bamboo and Rattan, Bethlehem Veng Thang Soiho Nahi, Indian Council of Forest Research and Education, International Center for Integrated Mountain Development Le Environment, Forest and Climate Change Department, Mizoram Changho Buat Sai Ani A, EFNCC Changtu Minister Puti Jela Luntluang at Swan Man Puyim, Kumtina, Lo Tharva Ta Thingtlang Lo Ne Dan Galpui Lai Chu, Zoi Zoyati Tlem Zel Tumin Sorkarin, Ma Alamek Ti Asoi. Red Plus Project Nuaya Ram Leilung Man Dan Turwa Manale Ram Leilung Be Chana Masona Natho Dan Tur Chungchang Tekal Khom Ten Huam Zau Takin Ansoi Hobani. Chief Minister Puzoram Thangan Mizoram State Games sang hi som pakwane izo taka champion Abial Aizor is one team te voin khan lom puina ahlan Puzoram Thangan swan infiami tele anma ni boy pui tu te inpek na fak omati thuwa soya State Games chu infiam na khovela Mizoram in ma ason pha na ani abe sei thuwa soi Aizor is one Changhian State Games a khan infiam mi zathum som panga chwakin infiam na discipline chang som thum panhi neya gold medal som ni panga silver medal som pariat le bronze medal som paruk anla ani Aizol District Magistrate Puvanal ngai saka hova voina district thunei tu tele tom ngai pol ai o te chu khomin boruak man tak nuaya Christmas le kum thar lom ani theinan dan le thupek zom turin mi puite angen chutkhom na hian Christmas le kum thar boruak man tak nuaya man ani theinan ko shantina ngen na thlenan rela Central YMA in sub headquarters group le branch tina malatura le kha anthon swa to thu Central YMA IO atel ten an soilang Aizol SP in Rahman na an siam dan soi fe in Aizol ko pui chung hun chen khata police help desk siam chungchang te hun pui be katan temporary check post le mobile patrolling an kal pui mek thu te asoyani hun pui wak ve ta magistrate duty tur te po district thunei tu te hian an ruat ani Central YMA in Christmas le kum thar hlim le muan taka mi puiten an man theinan a thei anga hma la turin an hnuaya sub headquarters group le branch te angen Central YMA chuan Christmas le kum thar chu mitin in hlim le lom taka an man theinan veng chunga mi harsa damlo le mulum zo lo le harsa te dap chwaka a thei anga chomdol turte midang te tana harsa na thlen thei silai lem mi ti thabar thei hal pu le akai hnoi te hal lo tur le zwar lo turin mi puyan nge na chala le rol thar ten nun kong swal anjir thar lo nan puitling tel lova zana nau pang kum tling lo kholaya wa chwa tir lo tur le nau pang tha tham lo turin chung ting te an nge na mi mal chung kwa le khotlang ti boy thei ri hlo khwa khi na konga thei to pakma na turin sub headquarters group le branch te an nge na ni Mizo Students Association Bangalore in India ramhun chen khata anjilai puiten puri sekutan tuar chupoyanti thu le andem thu an soya Citizenship Amendment Act chu Pai thak ani le nge theina tura changrwal turin Mizoram mi puite angen Bangalore zirlai te hian Citizenship Amendment Act in Mizoram ahwam lo wanga do dal chu lo angle a thlop zong ram shwai tu te anjong chuak chu poyanti thu an soya namdang ten Mizoram po na India khwale tuini na neyin ILP nei Mizoram an lut thei renga Mizoram na chun te le Mizoram hausang na te namdang kuta aral mayang ti a hlau omani anti Mizo Students Union Bangalore hian CAA chu fingta ka mar chakbial mi puite chendar tumna ani ti soyim state dang te do pui zel chu Mizo mi puite mo phurna a an ngai ti an soya dan thari pai thak le ani nge theina changrwal turin Mizo mi puite an som ti an soi Government Rayek High School in Kumsom nga antin na Golden Jubilee an lom aman pui tu Deputy Chief Whip Pularin tuang asai lo chuan Rayek khotan cheng nuai za sari chuang senga tuilak na turboy pui me kani thu soya Rayek High School thuam chatnan MLA fan cheng nuai som pani manga bulchan ani tur thu soi Chief Secretary Pulalun moi chuang ngo po in man puyin Rayek High School changa pas chuang ani thu zirlai te ma a asoya IAS ni thei turin exam voili abe thu soyin zirlai te chu beidong lowatai mata ka zir turin afuyani Mizoram Underground Veterinary Association in Tuikwal South Anpol Office of Voin Khan Kuminatan and Khar Akarna Inkom Toya Anpol President Pupi Silal Chua Matswan Remna a Nuwa Anham Chatna Turan Lo Thir to Voin Hengin Ala Lotling Theiri Loti Asoya MPCC Nendam Ni Anto Ho Chungin Engma Ti Sak Anilova Andam Dob Dona Peitzwan Chetakin and Chen Hialti Asoi Pupi Sila Chua Matswan ni kumin thandon khan anma ni shing tu MNF ne nan thokho le a he in rem na ang hian mura member te chuan sorkara be se na lian ta kan nei ti soyin a hlotin hun tur do thei takin an ngak zel don ti asoi
Voin khanai zola kolum lai berin sel se zigusom ni ania avo ber lain digwisom pakhat point pakwa ani naktum ni lania swan kolum lai berin sel se zigusom ni vel avo ber lain digwisom pakhat vel ani rin ani jingdar nga le minit som nga panga ni chwang ka nga lai dar li le minit som thum paruka atale ang